Kate Middleton, Princess of Wales chuan Queen Elizabeth choimoinan a thi aron or Chhuak khonkhom chanela kan lo lo che nimin thole ni tlai khan Queen Elizabeth ruang chuan Edinburgh atangin London a thlenga khochen huaya lalnu kuang thira thaliam turin mipui sang tam tak London ko thlera hian anin tlar nek nuk mai ni North Pole tum huna tangin lalnu ruang chu zoimuangin a chen na in Buckingham Palace panpuania mipui out home le trap thom ari chu achu mai ni Queen Elizabeth ruang hi afatele atuten Buckingham Palace a hian an lo nga ka heta hian lalnu room ngai nat em bo room a zal ani api thi nuwa Prince of Wales ni tharta William le anupui Princess of Wales Kate Middleton tepo in nizan khan Windsor Castle atangin Buckingham Palace an panvea Kate chuan lusun kordum hain tuikep lungtri pearl hrui thumathil aron or ani hei hi lalnu Queen Elizabeth III ni in apasal Prince Charles asun tuma Awrh kha ani anpi Queen Victoria hun lai atang to khan England lal chung kwate hian luan sunin tuikep lungwar white pearl hi an or emo an be thin ani tin lalnu thi ni khan Kate Middleton hian kordum ha in tuikep lungbeng be morning pearl an ti mai alo be to bok ani kan hria to angin Kate Middleton Princess of Wales hi Queen Elizabeth Boral khan Balmoral Castle apasal azui velava achan chu Windsor Castle an fate pathum George Charlotte le Louis te alo ompui angai wangani